Karbi Longri District Administration at Tumpens Patirupi Ponsi, Dipu Farmer Growth Center along disseminations workshop on good governance practice in Karbi Long Pamanpon. Hiriba Bodo Medium School Patu Aklamalong, Chalibor Arong Ingding Pokebra Hini General Conference Lapens, Sertelen Catalon Mesenpen Pachunpon. District Press Club of Karbi Long Ahin Bensami Radapan Christmas Ahirzumi Kepajurpon. Karbi Long along Kaching to Rasai claim Kedam Aputhapen, Karbi Long Administration at Tumpens Patirupi Ponsi, Matizong Nipa Inko Raketom Arni, Dipu Farmer Growth Center Sai Hemlong, dissemination workshop on good governance practice in Karbi Long Pathepi NPNC, Maing Nipon. Labangso Amailong Aluhiaman Pent, Karbi Long DC Abarim, Mukul Gogoi, Lapenonki Hibom Karbi Long DC, Mutumita Bagwati, Dipu Government College Principal, Sangpita Duterangpi, Joint Director of Health and Family of Karbi Long, Borsing Rongpi, Lapen Kaprek Manpeng Rimda Chitong Dunsi, Labangso Amai, in Samjin Pen Pachunpon. We started from 19 to 24. There was a preparatory stage also from 10 to 17th of this month. So as part of that, various departments, line department went to the people and they hold their own meetings like awareness camps, all the and the service delivery, whatever they had. So they did all these kind of programs which we tweeted and which we put up in the Government of India portal all these days. And today there was a district workshop which just now ended, and as per the Government of India guideline, we invited one Mr. Mukul Gogoi, who was once a DM here, and he also delivered his speech comparing his time and today and the vision for the next 2047. So that is it. Thank you. Langhin MSC Consensi Parlopon, Salabor Arong Long Engding Pokebra Hini, Annual Conference Lapen Certain Catalonpon, Kedamtang Matizong Nipa Inkoi Arnipen, Hiriba Bodo Medium School Patu Aklamalong Panching Bonsi, Matizong Nipa Inkoi Hini Arni Kepajut Pon Arni, Karbi Long District All Bodo Student Union Committee at Tumpens, Cherap Chito Dunsi, Radamai Pistami Pamanpon. Labang so Radamai Pi along Aluhaman Pent, Langhin Local MSC Mati EM, Billy Mohon Kaglari, EM Mudram Lekte, EM Sangpirina Terangpi, EM Mongol Sing Timung, EM Prabhat Chandrotaro, MAC Sangpi Kadom Terangpi, All Assam Bodo Student Central Committee Akon Chenbang, Dipen Boro at Lapen Kaprek Manpeng Da Chitong Dun. Huluniben Sardhoning Ti Karbi Longri Abirta. সেইকাৰণে আমাকে তেখেতৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে আমাৰ কাৰ্বিংলং টিম কাৰ্বিংলৰ পৰা আমি কেইবাজনো EM আছে ভাল লাগিছে ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা আছিলে কুৱেশ্যনটো হ'ল অঞ্চলত মানে মাটি বাৰীৰ সন্দৰ্ভত বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছে এইটো সমস্যাটো মই অথনি অলপ কৈছোঁ আপোনালোকক যে মই কোৱাটো কথাটো নহয় আমাৰ CM ছাৰেতো ক'ব লাগে ইয়াতে তেখেতে কোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে কাৰণ এইটো বহুত বছৰৰ পৰা এইটো মই সেই সৰু কালৰ পৰাই এই অকল ইয়াত নহয় তামোলবাৰী জোগোটা ৰংখাং ৰিজা আৰু আমাৰ এই চালাবা ৰিজাৰ্ভ আছে এইখিনি সমস্যা আছে কিন্তু আমাৰ অনাৰেবল CM ডাইনেমিক CM ছাৰে তেখেতৰ সমষ্টি ৰংখাং ৰিজাৰ্ভ এইটো চল্ভ কৰিলে সেই চল্ভ কৰাটো কথা তেখেতে তথাপিও তেখেতৰ মই এনেই এটা কৰিলোঁ আমাৰ এটা আমিতো কিন্তু এইটো যে CM ছাৰে তাত এটা কমিটি কৰিছে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন আইনৰ নিয়ম আছে যিবিলাক নিজৰ বহুত বছৰৰ পৰা আছে ইয়াতে কাৰেণ্ট হৈছে ইয়াতে PHC হৈছে স্কুল হৈছে কলেজ হৈছে এইবিলাক ভগৱান হৈছে সেই এজ পাৰ মানে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন নিয়ম মতে তেওঁলোকেতো পাব লাগে গতিকে তাত এটা নিয়ম আছে যে এইটো কমিটি হ'ব লাগে সেই কমিটিটো
ডিসি থাকে তাৰপিছতে আপোনাৰ এয়াৰো থাকিব তাৰপিছতে ফৰেষ্ট ডিএফও থাকিব লগতে তাত মেম্বাৰ কেইবাজনো সেই এৰিয়াৰ মানুহ থাকিব তেওঁলোকে যোনছে ছাৰ্ভে কৰিব ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা আছে সেইটো ছাৰ্ভে কৰি সেইটো কৰিব তাৰপিছত একটা ঘৰ পৰিয়ালে 30 বিঘা পাব যদি কোনো দখলত থাকে কাৰোবাৰ 10 বিঘা কাৰোবাৰ 5 বিঘা কাৰোবাৰ 2 বিঘা এই একৰ্ডিং টু তেওঁলোকৰ কিছু অকুপেশ্যন যিটো দখল সেইমতে পাব এতিয়া নিয়ম কিছুমান আছে সেইটো অলৰেডি আমাৰ লোকেল এমএলচি আমাৰ কাৰ্ডিনেল Mathizoni phai ingko rake thom arni District Press Club of Karbi Long Sai Hemalong Pherangkia bitung atum pen Christmas arni nakli po dogdoga por hut Christmas ahim ke dok sami ingthan pon Ani kang sampor phai phora chtima por malom pen District Press Club of Karbi Anglong akon chen modenel inti pen Japon Linsi District Press Club of Karbi Anglong amai pud digentu chirna rideng pen labang so him ke dok eng than pon si jisuar na pli khoya rada tong phasami Christmas ehirjumi pajir pon Merry Christmas ake kang khani masiro na itum non kebang ji 25 December mate bon kurwani itum Christmas talon ho asi itum di District Press Club of Karbi Anglong makira ke itum isbera khai bali isbera dhorom ne do bali itum ke kado kavya dhorom si do asi itum ke ajala dhorom hasa ke kroilo bai itum ke isber kado ko equality ke ba asi la so me Christmas dame itum Christmas talon mate Christmas ke ahin chime tumi khamlo asi la so Christmas ten itum isi monsam tumalong rilong monsam mane Merry Christmas mane disumhan hek same Prince of Peace sipul as Prince of Peace as ituma along rilong sami la so amon sam church ke doi thamsi itum District Press Club mate itum media do mestami si a message ponangko lalo asinon man itum la break chandam boilo la itum VP hastami asapso la so cake uthak si itum mat sosi itum la so ini kan hamar so sak patani basia so apor pilo la so visi no president deron su deron na angli tan cake hampo ya praksi alon su ek pen itum VP do ang ya sa mo hastami la cake kan thana uthak hampo so mi hasi ini pen sport ini itum na Kaya di sini cenderung nampak ketika nanti nggak cenderung oposisi, lama ke di dum mupen di dum sekretari ini dia sonlo, mahmudin sistemnya, dah di dum cenderung lah, berlo emisi sonsi, kita terong, jadi bila terong kiri matu di dum long, dulu sampai anutin sampai dengan si pen di dum donang, di ceparongna, ini sampai dum kecil manusia yang cepat lana, so kemadhap si itu mas driven dari itu nanti viral masih ini maksud kekan hanya pada orang lo masih orang lo kedua gue bilang aja kau ini mangan setame masih mau itu lagi baik kanan itu masih kado pengen presiden atau oposisi itu presidennya lagi kanan ada pilih alang kekan dia secretary di sini na cek sampel eklok yang mau final seperti sampai itu presiden import lama ke juga nasi itu lama ke itu Christmas komen pensi lah itu kekan kanji guna oposisi akhir cuma kelong je pan itu mana madong senang lagi ada dompo lalu yang pasung lelo artinya enam Amen kian bak Christmas amen kian versi itu kecil rumah posisi itu enam yang bak jadi ji si kalau mana dompo itu betul sebagai itu senang yo ini dari mana District Press Club of Karbi Long office long nang mahang kami itu dok por untuk cium si dengan orang hek lah Christmas cake kan hanji kan silo sini
Ana hit jume ku bodomen ang dulu kilo abang so ke putra ang bahir jume ka ang thir rahir jume putra kusi ku Yesus Kristus men pe nang kan sudin te chalo mai korna amen amen district Prespa ko Karbi Longri ku division se ke hai tapi ini tu kucing kong chun bang district Prespa ko Karbi Long kong chun bang khai de Nelson be alang itu bahani ban choro lo labang so Christmas katalong ng men pen alang itu pini ilitum district Prespa sa yang long him kang tham Christmas men pen him kang tham labang so sai ajai make alang itu bahani chelang rap pen kedeng kon thega ko choro lo lapen labang so Christmas pen ajoine ilitum along ri lapen ilitum media to ang according dia tum hanta kithir thip monsam lapen reng dok reng ni dolong po kun ning thesi nilin men ta doi man him jume bajir asi Merry Christmas to all the fraternity of media. Merry Christmas Merry Christmas everyone. Kali amin kan Merry Christmas lagi ada pun elo lagi de kan sama de boleh Mau berarti cuma naik. boleh long ini bel la cake di pindah kan itu mongol mana si announcement orang de boleh tak Lagi spesial dalam mesa. Happy Merry Christmas Christmas and then empat ya cetak malam itu